Ngari ni musani no bwiri tukugegekana na mwariganire turake story materere tokono chingoma nya isatu byasambire gasoka esingo rumwe kabwati kuroba abanyamwaka bangire gocha na bakwanya abantu kaiga bachero naga chaya kaiga una babo na kebangona bakoro kwalisio sababu batebetenge karumwe mwaka gocha ene kiangango imokiore sukari ngoimokioro mochere na mabuteta yatue babo igo na ndeko meke abantu ngakwarure na iro gocha no musuma na wanyana bote chimba abantu ngo chenje baryo marisera babyizo manisi nero mu science. Yeah. Karibu sana miyeseke yo musai by the way. Nashukuru sana bro. Akora na 2022 utakete kwenye kora senchira gete tofauti sana. Kwa kiruga kila abantu bakabori babji amenda wapi kwani nenyo mpaka liko agachankike. Kumbe ni mo project kadhaa sana. Kadhaa zinakaa mkukuja. Actually ndikyarenge tali na kirete siasa lili arenge. Obe siasa. Siasa abantu akili yo speed. Akili gasua siasa gari. Wana siasa ya era. Abantu baswere birogo. Hapa na pale. Man. Ono mwereni rasa industry. Ono kero mundu era nile gasi yani kunyara. Abasayemba sote siasa bange sana. Man. Abande banyorire birogo. Man. Abasabamba leta magandro gose bado mambo itakuwa ni ile tumezoea. Nina imani sana na abasae. Omato monto mokega ko aggressive na inde na bwate myake menge igamo chani asali igago sali bogima bwae. Yasa naga nga bosongo na bora sinyiko igota. Lakini na boko igota njiri ende rais. Yani ni shoti abantu basigete na game chege menge nabo banyara basani yani kinitalinge ngento kimenge tino no koragera abasani abange barakorangeri gochiase chege sali kera gotenga gosirita kuboli bona kingoro jutura edili na beli tali abulira atumu lakini asema yo ngamo tokurangeria form nayo gotagara abyi yaman single mwega soka turachakira byansambire yaman kero kende li swali lili ko banomo sana but nachire batema ko yiri creativity yabona matera tima tili interi weka kwale itera ngirigia go sambete usena influence ko rwa salfiga iga lakini actually kera so tera ogongotera there is a message go send like byansambi no gotera na tera the 2018 the audio 2018 igacha gosoka 2022 so the kiagerete there is something happened in Nyamira astwaroje clip yo tare boss yeita umufanyikazi so ika relate ne story ngi bintu byansambire bune boss ye onseli nini kurega singatebanga moroje nande my friends kero mondo iguro batero kwale kontenga tata soke otero kubwate creativity ere goromono ngate atigambeke naende ngakosogirira siasa liri siasa ere kende naro wete siasa ya musambire ende ngoli atigana nengoli anye bya gusambira na mongo ikara sangwe guidance so amatera na mange is just creativity na no korra tu na mwana lewa pini society reception ya byansambire na kia lenge skali abantu mood barengeri ya siasa ambare bare go celebrate barenge kolera so no ya lenge in between gabo so still pick immediately after to asogeti single room yes na leo ndo wansinga ukona korokona ki abantu bondo bakagatenga haya so anybody go listen to it na bako yori message ere deep na ende na creativity ere goromono so reception ya engo tebanga so far engo get sana because I didn't even expect yagende considering enga kinanya so get nenga kiembe ninga kirisia sayarenge yaman wangwana bangemba swete siasa ngabwe kero kende babjine baraswe makomoni gari na rarige kerogo na kitanya lekanete yarenge right time na ende yarenge priority asende I decided nga tiga ndaombi but rende chinga kichika siasa embera no ere no nyeso abana no taso igekarangero giya siasa ngira sole ngero ngeri siasa mono ekere ogokonya abantu baito alright tekero we karansi igigoro tigia tubulire irinde toswase chi market muna basani bane kuri chinse chinde kende ngeyo ya tubulire it's just a matter of time
igone chinga kitogwenete kwea just a matter of time. Abantu wana tuchake osoka school from next year. Yes. Musani ta sokora collab na musani ogusi. Especially basani bamanyikanete. Bagenda bali gichi collab isko gali. Yes. Lakini basani abake collab. Okay. Basani bagusi chi upcoming. Abasani abanene babaye chi collab. Lakini abasani abanene saba nene mbakora collaboration. Bagenda kuli chi collab isko. Agera musikio gusi ogenda isko. Mongwana naro kurugu Pixolanix sige susu. Pixolanix sige susu ni gante betiga. Pixolanix sige susu ni gante beteneki. Kero kende basani abaiga banene bagusi. Mbali go support bangwana babago kinaba kenekene. No oro mobo. No, tima itiwa meant. Lakini another thing in that most of upcoming artists mkwate challenge yemo. Liba alioko reach out, liba condemn. You can't condemn when you're supposed to reach out. Reaching out, ne liwa dana ki. It's not lazima ngwa collaboration. Na boko ntomere link yao. I watch ngote inaki igento gitoko change neke gosene koroke ya share. So it's reaching out. Tawata yanga basani banene mbali mosante kwanza monene gusi. Yama. Alright. Ndongo ngangana. Alright. Yake mabega. Babji. Yama. Wakole chikolabo chinyinge sana wasira basabange this time round na rango batukiga sigali na MC George na banda bange zaidi. Tuko tikana ne talent. Kento gigendo kuri ya somo sani kwa manakora na collab. Discipline number 1. Kwanza hata no talent itaraji kwa discipline. Imate karobo koromo sanne ini product yo kwere market. Oja discipline kere 0. Collaborate. Yeah. Discipline number 1. Yeah. Abasani bange yatebe kanirenge bakari gotumeke kenyugwa. Mechege yabire minge. Ande karo konyora mbwato musani megabuni upcoming. Kira botambe kana mashabiki yako akisinya tanga ya kitoswe mechege ine. Abangwana mbale kiro kende bagukina boni gabanyorire rayo muziki na ande yabamuzire zaidi. Bose nikiura abaye. Bwa kubikira bakagwekire kwa biri bona babji gasai. Gechenge ngelikia. Ngelikia. No isikora no most of families chiri baibuli bako nywege chenge. Njiro chichanda bia because chigo divert the attention. Ose focus ne vision salika. But ndenge ndonda tebe abasani. Baro believe thing without taking take you. Maybe taliko toara confidence. Tago so stage ya tere. Believe into to montebe kirete. Inde montebe kirete. Tafadhali abasani bakea niege chenge. Olio konyuti ngoma condemn, oliganda mo advising correct. Kiani. Kege chenge na bako nyoranga vision ya kwanye bwatiribia ositogo siri focus. Again to kero rongelingo Alfred working for so long. Koru 2018 we've been together. Igona manye tenga tindi uchina kora kosoli ase side liegas. Wana igona kero retete the idea kanye tegerera ngarengelinga inde kibade nekia especially ngatukuchikwenda chi season ya abantu bagwera na lisabo baroro maybe mondo tana ko chakapi agite tonge kerengere tokonye familia yumwe tomoeresera nere na bane bagochucha nera ko nera chiche. So we thank Gusto agacha on board tukakora very good audio and then Forever Young agache video tukakora very clean video. N'abantu bari bangumbu bari twanyarete wikera tumera some footages. Yes. At least tuka connect abantu bagaga na bagari. So bring the idea ngaki around the njumoje risao. Nare to mushimiwa alika no wale. Alika bono nero manyete olibono nje ari bune father yane. Oru 2016. Abantu mbere bakobo approach abashimiwa. No, na bashimiwa mbara bakobo ko approach. Abashimiwa mbara ro baile wango wete. Ninye dibati gento kende kene ne baro. So arike kara na mobegita se single room iso gotegerera. No are rodanga aringa ese ne single room no bori arika. So agante linki bono gombekera gotera kwambika audio bantu batali kondra. Tigana nje bandore. Ngamote ya we have this idea ya gotera. Na bongo kobeke video agante isoke nkanda actually ngana bakasolva ngamo shoot that ega clip karikaro rekanete gali. He is my friend. Ega singia sana. Wacho motigererie. Alvoto wanga kora siyo.
Korukwa gachete twako Misiri. Twako Misiri. Korukwa gachete twako Misiri. Twako Misiri. Omwana minto. Nincho tokwani. Tato minto. Nincho tokwani. Mama minto. Nincho tokwani. Oh mwana mwaka. Nincho tokwani.